بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Bu kitap mutlak g'olib, hikmet bilen ish qilguvchi Allah tarafidan nozil qilingandir. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين Sana biz bu kitapni haqiqatan haq bilan, ya'ni haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil qildik. Diningni shirkdan va riyodan sap qilganing holda Allohga ibodat qilgin. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Bilinglar ki şirkten ve riyadan sap din Allah xastır. Allah'ını koyup başka himayecilerini tepip alganlar, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir deydi. Allah haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqardi. Allah haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qilguvchini hidoyat qilmaydi. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار Agar Allah bola tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xohlaganini ixtiyor qiladi. Allah bola tutishdan pokdir. U mutlaq, g'olib, yegona Allohdir. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار Allah osmonlarni ve ziminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizadi ve kunduzni kechiga kirgizadi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u, ya'ni Allah mutlaq g'olibdir, eng mag'firat qilg'uchidir. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratdi ve hayvonlardan 8ni sizlar uchun yaratdi. Allah sizlarni ananglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi mani, ondan laxta qon, ondan parcha go'sht bosqichlariga bo'lib, 3 qorong'uliq, ya'ni bala hamrohining pardasi, bachchidan ve onaning qo'sig'i ichida yaratadi. Ana shu Allah sizlarning Rabbinglardir.
Padişahlık Allah'a xasdır. Onundan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Qandaqmı onunğa ibadet qilishdan, onundan g'ayriga cho'qinishga burilib ketsalar, إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Eğer kafir bolsanglar, Allah sizlardan behacettir. Allah bendilerinin kafir bolışıga razı bolmaydı. Eğer sizlar şükür qilsanglar, Allah sizlarning qilgan şükürünglardan razı boludu. Bir günahkar adam başka birovning günahini üstiga almaydı. Yani her adam qilgan gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Ondan sizlar Rabbinglarning dargohiga qaytsizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib berdi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. İnsonga biror ziyon zahmat yetsa, Rabbiga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ondan Allah öz tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarib etgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tarib etish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketadi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltirdi. Aytganki, sen kufring bilan turib, bu fani dunyodan ozgina vaqt bahriman bo'lgin. Sen cho'qim davzixilardan dursan. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah'a şirk keltirgen adam yaxşımı yoki ahiret azabıdan qo'rqib, Rabbining rahmetini ümit qilib, kechining saatlarida sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan adam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egillari ibrat oladi. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Aytqinki, ey Allah'ның mümin bendileri, Rabbinglarga taqvodarlik qilinglar. Bu dünyada yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Aytqinki, men dinni şirikten ve riyadan sapqıygan halda Allah'a ibadet qilishga buyurildim. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. Hem de bu ümmetning içinde Müslümanlarning evveli bo'lishga buyurildim. قُلْ إِنِّي
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, shubhisizki buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni Allohning amriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman. قل الله أعبد مخلصا له ديني. Aytqinki, dinimni shirkdan va riyodan sop qilgan holda Allohga ibodat qilaman. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Sizlar Allohdan boshqa xoliqinglarga ibodat qilinglar. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tortqizuvchilar qattiq ziyon tortquchilardir. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondir. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Ularni üstüdünmü qatmı-qat ot, astıdınmı qatmı-qat ot orup alıdı. Şu qattiq azab bilen Allah bendilerini qo'rqitdi. Ey bendilerim, azabımdan korkunlar. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Tağutdan ve onun çoqunuşdan yirak bolğanlarga, Allah'a ve onun ibadetiga qaytqanlarga cennet bilen hoş haber verildi. Sözge kulak silip, onun en yaxşısıga ergişidiganlarga, yani taqvodar bendilerimge hoş haber bergin. Eni şula Allah hidayet qilgan kishilardir. Eni şula sağlam aql egilleridir. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. Kimge azap vədisi tegişlik bolsa, o çoqum devzaq kirdi. Sen devzaqdaki adamni qutquza alamsan? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Lekin dünyada Rabbidin qo'rqqanlar cennette qavat ali imoratlardan bahriman bo'ladi. Ularning ostidan o'stanlar yiqib turdi. Bu Allohning va'dasidir. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Sen bilmemsen ki Allah buluttan yağmur yağdırdı. Andın onu yerge sındırıp bulakını peyda kılıdı. Andın Allah onun bilen rengi xilma-xil ziraatlarni undirdi. Andın o quriydi. Onun sarg'ayib ketganligini ko'rsan. Andın Allah onu şax-şumbuga aylantirdi. Oningda haqiqatan aql egilleri uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ibrat bor.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Allah köksini İslam üçün keng qıyğan, Rabbinin nuri üstüde boğan adam, dili kör adam bilen oxşaşmı? Allah'ın zikrini terk etkenlikten dildir qetip ketkenler guvay. Eni şula roşen gümrahlıktıdır. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah sözlerinin en çıraylıqı boğan Kur'an'ını nazil kıldı. Fasahatte, balagatte onun bazısı oxşap gidiyor. Vəzi nəsihətlə, əhkamla, qısələ onun da təkrarlandı. Qur'andakı azab ayətləri tilavət qılınğan çağda Rabbidən qorxuduğan kişilərin bədənləri titrəydi. Ondan Allah'ın zikri üçün, yəni Allah'ın rəhməti, məğfirətinə dair ayətlər tilavət qılınğan çağda ularning bədənləri və dilləri yumşab aram tapıdı.Əni şu, yəni Qur'an Allah'ın hidayetidir ki, onun bilen Allah xalığan adamni hidayet kılıdı. Allah azdırgan adamge hiç hidayet kılgıcı bulmaydı. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Kıyamet günü qattiq azabni yüzü bilen mudafiye kılıdığan adam, azap qıduçar bulmaydıgan adam bilen oxşaşmı? Zalimlağa, yani kafirlağa qıyğan günahlarınlarının cazasını tetinla deyildi. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Ulardan ilgiri ötken ümmetler peygamberlerini inkar kıldı. Oylamğan yerden ulağa azap geldi. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Allah ulağa bu dünyada harlıqның təmin tetikdi. Ahiretinin azabı teximi büyüktür. Ula ahiretinin azabını bilse idi, peygamberlerini inkar kılmaydı. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Biz kişilerini vəzi nəsihət alsın deb, bu Kur'an'da ulağı türlük misallarını bayan kıldık. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Kur'an Arapçıdır. Egrilikten halidir. Ümit ki ula Kur'an'ın mənisini düşünüp küfürden saklanğay. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah siləgi mundaq bir misalını keltirdi. Bir kul bolup, onunla işqisi ilişini talışıdığan nurgun hocayınla iqtidarçılık kılıdı. Birisi bu işqa, birisi o işqi buyuruydu. O kimni razı qilishini bilelmey qalıdı. Yeni bir kul bolup, o bir adamgili xastır. Bu iki kul, yani onun ahvali baraver mi? Cemi hamd sana Allah xastır.
Belki ula yani müşriklarning to'lisi bilmaydi. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen hakikaten ölüsen. Ulamı hakikaten ölüdü. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Andın keyin sizler kıyamet günü Rabbinglarning dergahida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Allah'a yalğanını çaplagan, nazil bo'lgan rost so'zni, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odamdinmi zolim kishi bormi? Jahannamda kofirlarga o'rin yo'qmi? وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Rost so'z, ya'ni Qur'onni elib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Ular Rabbining dergahida o'zlari xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Ana shu yaxshi ish qilguvchilarning mukofotidir. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah ularning eng yomon amallarını yo'q chiqardi. Ularga qilgan eng yaxshi amallari bo'yicha savob berdi. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah bendisiga, yani Muhammed aleyhissalatu vesselam'ni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitdi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidoyat qilg'ichi bo'lmaydi. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ. Allah hidoyat qilgan odamni hech ozdirg'uchi bo'lmaydi. Allah mutlaq g'olib. Dushmanlarini jazolag'uchi emasmi? وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Eğer ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhisizki ular Allah yaratgan deydi. Aytqinki, agar Allah menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dab'i qilishga, ya Allah menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlarchi. Aytqinki, menga Allah kifoyadir. Tavakkul qilg'uvchilar uningga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allah'a topshirsin. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ. Aytqinki, ey qavmim, sizlar o'z holinglar bo'yicha ishlanglar. Menmi o'z holim bo'yicha ishlayman. Sizlar uzunga qolmay xorlig'ichi azobning kimga keladiganligini, mangulik azobning kimga tushadiganligini bilasizlar.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. Şübhisiz ki biz sana kitapni insanlar üçün haq bilen nazil qıldık. Kimiki hidayet tapıd iken özü üçün hidayet tapqan boludu. Kimiki azıd iken özünün ziyni üçün azgan boludu. Sen ulağa hami emessen, yani ulağını imanға zorlaşqa muakkel emessen. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. İnsanlar ölüdüğün çağlarda Allah ulanın canlarını alıdı. Ölmegenlerinin canlarını uxluğan çağlarda alıdı. Ölümge hüküm kılıngan, yani eceli yetkenlerinin canlarını tutup gelip, kalganlarının canlarını muayyen vaktkiçe, yani eceli yetkiçe koyup berdi. Bunun da fikir yürgüzdüğün kavim için Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun alametler var. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Ula fikir yürgüzmedi. Belki Allah'ını koyup batıl şefaatçilerini tuttu. Eytkin ki ula yani şefaatçi kılıngan ma'budla hiç nerseki kadir bula almaydıgan ve hiç nersini sezmeydigan tusumu ulağını şefaatçi tutamdı. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Şefaatinin hemmisi Allah'ın ilkididir. Hiç Adem Allah'ın iznisiz şefaat kılanmaydı. Asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah xastır. Andın sile Allah'ın dergahıga kaytırlısılar. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Yalğız Allah tılgı ilinse ahiretki işenmeydiganlarının dilleri sıkılıp gidiyor. Allah'tan başka ma'budlar tılgı ilinse ular hoş bulup gidiyor. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Eytkin ki, ey asmanlarını ve ziminni yaratqıcı, yoşurunni ve aşkarını bilgici Allah, sen bendellerinin arasında ula ıhtılap kılışkan nesile üstüde hüküm çıkırsan. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Eğer özlerine zulüm kılganlarının igidarçılıqda yeryüzüdeki neslenin hemmisi yeni şuningdek bir hassi köp nasib bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Allah tarafidan bu dunyodagi chaqlarda o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chaqda payg'ambarning da'vatini masxir qilganliklarining jazosi uchun
ularni qattiq azob urib oladi. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. İnsonga biror musibat yetsa, bizga duo qilib, iltijo qiladi. Ondan uningga marhamat qilib, biror ne'matimizni ato qilsak, u bu ne'mat menga o'z ilmimdan, ya'ni fazlimdan, amgikimdan, tirishchanligimdan, rizq tepishning yo'llarini bilganligimdan keldi deydi. İş u o'ylagandek emas. Belki u sinoqdir. Ya'ni ne'mat ato qilish bilan uni itoat qilamdu, osiylik qilamdu deb sinaymiz. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Bundaq so'zni ulardan ilgirkilarmi qilgan. Ularning erishgan mol-mulklari ularga asqatmadi. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Ular dunyoda qilgan yomonliqlarning jazosini tatdi. Bularning ichidagi zulm qilganlarmu qilgan yomonliqlarning jazosini tortadi. Ular azobimizdan qutula olmaydi. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ular bilmemdi ki Allah sınaş yüzüden xalığan adamның rızkını keng qılıdı. Xalığan adamның rızkını tar qılıdı. Şek şübihisiz ki buningda iman etgan qavm üçün nurgun alametler var. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mening tilimdan aytqin ki, günahlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandilarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xoligan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisiz ki Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Sizlarga azob kelib, yordamga erishalmaganinglardan burun Rabbinglar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Sizlar tuymagan holatda sizlarga azobning ushtum tut kelishidan ilgari sizlarga nozil qilingan eng go'zal Qur'onga ergishinglar. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Her qandaq adam Allah'ның taatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat, men Allah'ның şeriatini ve dinini mesxir qilg'uchilardan edim deb qolmaslik uchun
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ya ki Allah meni hidayet kıygan bolsa, hidayet tepip elbette takvadarladım bulatdım dep kalmazlık için. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ya ki azapını köygen çağda, kaş ki dünyaya kaytışımgı bolsa idi, u çağda Allah'a itaat kılıp yaxşıladım bolar idim, dep kalmazlık için Rabbige boysunsun. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Duruz. Hakikaten sana mening nurgun ayetlerim, yani hidayet ki sebep boladigan Kur'an geldi. Sen ulanı inkar kıldın. Boyun tavlık kıldın. Sen kafirladın boldun. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Kıyamet günü Allah'a yalganını çaplaganlarının yüzlerini kapkara görsen. Cehennemde mütekebbirlerge orun yok mu? وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Allah şirikten ve günahtan saklanğıçılarını bəxtke eriştirdiğin yolla arkalık azaptın kutuldurdu. Ulağa külpet yetmeydi, ula kaygırmaydı. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Allah hemmin ersini yaratqıçıdır. Hemmin ersige hamidir. Ulanı xalığança təsəvvür qılıdı. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Asmanlarının ve ziminin hazinelerinin açkışları Allah'ın ilkididir. Allah'ın ayetlerini inkar kıyganla en şula ziyan tatqıçılardır. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eytqin ki, ey nadanlar, meni Allah'tan gayrige ibadet kılışqa buyurum sile. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Sana ve senden ilgiriki peygamberlerge eğer sen Allah'a şirik keltirsen senin amelin elbette bekar bolup gitidi. Sen elbette ziyan tatqıçılardan bolup kalısan. Belki yalğız Allah'a ibadet kıygın ve şükür kılgıçılardan boğun dep vahiy kılındı. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ula Allah'ni hakiki revişte tanımadı. Kıyamet günü zemin bütünley Allah'ın çangılıdı boludu. Asmanla Allah'ın on kolu da katlanıp durdu. Allah ula yani müşriklarının şirik keltirgen nerselerden paktır ve üstündür.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Sur çelinğanda osmonlardagi va zimindagi Allah xolagandan boshqa maxluqotning hammasi o'lidi. Ondan sur ikkinchi qitim çelinganda nagahan ular turib nimaga buyurildiganliklariga qarab turdi. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Mahşergah Rabbinin nuru bilen yürüydü. Nama amallar hazır kılındı. Peygamberler ve guvahçılar keltirildi. Ularning arasida adil hüküm çıkarıldı. Ularga zulüm kılınmaydı. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Her ademge kılgan amelinin savabı toluk verildi. Allah ularning amellerini obdan bilidi. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Kafirlar cehennemge top bolup heydilidi. Ular cehennemge yetip kelgende cehennemning darvozalari ichildi. Cehennemni boshqarg'uvchi farishtalar ularga aranglardan sizlarga Rabbinglarning oyatlarini sizlarga o'qib berdigan bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kafirlarga tegishlik bo'ldi deydi. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ularga cehennemning darvozalaridan kiringlar, cehennemde mengü qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Rabbiga taqvodorlik qilganlar jannatga top bo'lgan holda mangdiriladi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga sizlarga amonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningda mangu qilinglar deydi. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Ula cennetke kirip orunlaşkan çağda eytidi. Cemi hamd sana Allah xastur ki u bizge qiygan va'disini ishqa oshirdi. Cennetning ziminiga bizni varis qildi. Cennetde özümüz xalagan joyda turimiz. İşligüchilarning ajri, yani cennet nima degan yaxshi. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Periştilerinin Rabbiga tasbih etgan hamda etgan alda her ishning cho'risini o'rab turganligini ko'rsan. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqariladi. Mu'minlar jannatga kiradi, kofirlar do'zaxga kiradi. Jami hamda sana olamlarning Robbi Alloh xosdir deyiladi.